mwigire bwakwa murithiria wa Miru TV ntukweku itito na mbere boya iri Jumatatu ya tariki 8 mweri ni wa kenda mwaka niyo 2025 kakwati ogeni kiri nteto cia Miru TV ogoro bitawa Chirimbabu na tukiambiria nteto cietu MCDM Kiogora na oro watilite kanya kamwandiki munene kiamene kiambasi na witi ati ni badhukanite na Mugambi Manyara Kiogora witi Manyara nethirite aitakire misemani mwanya ya kisiasa ya kiama kia DCP na nikiutati na mawatho ya kiama kia BAS kulekeni dholete ati kuringana na yamba rirari rikoti ya Nakuru Manyara akengwa kiamene kiburu mwandiki wetu wa nteto Mutugi wa Kiambi no tubanganiretie riboti. Mwandiki munene muwatiru wa kiama kia BAS DMK Kiogora na ithurite ati Mugambi Manyara narikite na kwebirwo kiamene giki amwe na kwithirwa ntuku irari au kanyuma ni barariba kugwatana na kinya kweberia magamba jarari kotine bagwatanirite ati 30 point kumuchokia kiamene baige Supreme Council but nane muchameno jwa neki jugwe kwa ramisi ndhiru na members baneki baraniria bari ba opinion ati Mugambi ati chokete mbasi na best interest chake makia mbasi nuntu bwe muona na kawira na kwa UMP erone ne okamona DCP waigwa DCP ni kurwa no wokurwijithia au kene ageta kwa range so political parties akagura kiama no gigwitwa Mazingira Greens Party agekira rais bawe bari officials ageka kire au na no akuririra mbasi na ndi neki resolve na ndete mwitikiria kairo choka kiamene tugatwenderee negamba rimwe akithore tigere riu court of appeal Nakuru kuringana na DMK Mugambi nonekete kiremechemanio kathumba ya biama mwanya na kinya ithira gitumithia imwe cha shati cia kiama kia DCP na riu kuringana na DMK ni ati Mugambi atichokete kiamene kia BAS na njira intheru gitumi kiama giki jukitie tagara ya kumweberia kiamene kiu oni nda promoter kuma gigite kia Director of Elections ndagita Deputy Secretary General na ndi Deputy Secretary General na ndi oni Acting Secretary General no Secretary General I suspended na tutimba mo dismiss at this point no tuboya gamba uri court netre ko contest suspension yewe court but here in effect kulingana na Supreme Court nione ugire ekare in effect rewe etegere gamba rera kerichora retere. So as long as I suspended noni ketho ande Acting Secretary General kia makia mbasi na mwisho the best na waletere kia makia DCP no ndinkuone nyana raitere t-shirt cia kura cia senator akiugaga DCP na t-shirt inyari tete kia makia DCP utembo kara DCP uchokanuga no kwenda karambasi ikia matua kwenda kuthiria no thoku so anka moria ume pole thea na umite na ethero atiuma tukamuita no ntuto muchindite magamba yonthe ya rekoti ile ule mwere court of appeal na nyaro ndishwa tukamuchinda ni untu riu DMK yatumirite kurunga magite gia seneta ja kaunti ya Miru na kumenyana na Mugambi ndebene kwa tukuke jo tuika guchogwa kiamene na turantu bathatu oni we na mwenda ithire baraba chwete kia seneta tugeta ki nomination ntukira nomination tugeta ki nomination we agree na arambere kona ndiki kethera so gwita nomination na tukathithia those nominations eja uchoka na choka tuge for example reinstate ngumage suspension Secretary General oni kethora na ndi ngachoka itine ya Director of Elections ini nga conduct election yu muchujo jo na neno nto oni Secretary wa National Elections Board as the Director of Elections I will conduct a free and fair nomination ya kiama kia BAS ya candidate baraba kethora bapingene kiripoti la Miru TV kuma gicigo bunge kia North Beta Mutugi wa Kiambi Kazo cia mwanya Mutugi wa Kiambi no ntobariboti na njira kinyaniro na tutana mbere na nteto cietu hakiariria Kariba Tharaka abithaa wa borithi Daktari Moses Kimentu na ura wigi kene ya Kasoba na baurite kwata mbaru kithomo nondo kithomo ni kisensa cia mitwire ya antu na kinya kuthirio kia arauretia atitwa na boko ciumia kithomone nikenda bakathirio kia bwa kimathwanio na kinya ukia bwa into nkulukina uretia Kariba Tharaka kwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ngura Rais William Ruto na munini owe kithure kindike okaite no kauna uretie baraba yukinyithete miaka 18 kuyuki bande nikenda bakaringa kura kiri kithurano twitite mwaka 2020
na mwanja. Mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna na wikira kirore. Dr. Moses Kemenjo narengia kemenyekana takaso banora na kuma gicigo munge kia Tharaka narutete mbitwa kiriana muno kuma mugongojo wa Tharaka gutigeri bakugwatira kithomo narengia kibore gutigeri bakwebukana na ndawa chembo gitira chumba kwethore gitoma bakangaratania kithomo ana baba esukuru tuendelee kuthoma twikase guku gwetu nukona rioga rikaria tare yire amuthetuni kana nata tongere speed tongere click tongere maisha mamuma kwenda kuthoma na wenda guta cukuru tafadhali mwana mwari kana mwana wa ndaka urariaga no ta cukuru guku gwetu ikamuchara na kanyamuka nini karatu kugwata ikota makona tukiruta gwira tukuruta tuikende guta cukuru kenda thugurune ya twikura kwe ana bakuthungira bangini ndabwiria bangi ena chemical atari muno etagwa nderotanine tetrahydrocannabinol inkuromba wewe kwa muntu akobanga gutumira gintu takiku atigatumire maisha mirere nini ntathe ne nyingi muno nega kosi issues inyingi muno muntu akithoma akaremu kuthoma gambe tonene kiri mugongo gutigeri bakugwatira thirikari Kenya Kwanza rungu rwa Rais William Ruto na munini wake Profesa Kithure Kindiki akithiria njira yonkere yomba kwethora gicoke thirikari no tongoriani mwaka wa 2027 gutigera wa mukenya na kugwata kura inkoboromba bugwatira thirikari ira twini othaino no ntoria ukarega ukauga tiko megwatira no kuga deputy president wetu Kithure Kindiki aenoke muchi ibubo kauga wawa buiringa ko nkoromba muntu gonde areketie cukuru na aye tayari wekera thirikari eno twenio ndeni ya thirikari kaire 2027 athukie kura yake na kiribarana bobombeta kwethora bakinyithia miaka 18 wete na batiri na kibande kana barabomba kwethora bawa trende bikiura mbeto ya kaso bairino muntu orete na kibande ethi othoke leaving certificate othi wandikirwo leaving certificate ana wewe na miaka 50 bukwegwa ugwate kibande na kugwata kibande is free of charge kugwata kibande kia impia muntu atawata kibande kuma guciarwa ini gongo kwera takasoba kuma wombirwe wokera ndegoro wagana ugugana kugwata kibande is free nangana oratere kibande nagwe othi police station o report opewe police abstract ya kuonania kibande gyaku kiaurire kuma gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna Ibaya sana mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna na ntubaribotu na njira kinyanero na DCC wa Southimenti Mary Mwangi na thithitie ikaro kana muchemane na atongoria ba sub county ya Nkwene Mitongo nikenda kwariria witi na mbere kri sub county nikiatho kiukari na atongoria Kathumba hario PS Mugambi Gitonga wa Mitu na urani wa sub county mubunge Dr. Shadrack Mwiti MC Martin Kome Makasi na wa Mitongo Evans Karia na kinyatongoria bamatora mwandiki wetu wa Nteto Jeff Ogituma na utariria Kiluki nawe DCC Mary Mwangi na thithitie muchemanio ubisine ciawe muthenya jwa narua muchemanio juretete amwe atongeria bamatora kiri sub county ya Nkwene Mitongo na kinya PS wa Mito Mugambi Gitonga na mujumbe wa Southimenti Dr. Shadrack Mwiti Nare akiaria DCC ojo augite aretete atongeria baba amwe nikenda bagategera mirandi ya thirikari ithirite gikinyaniria na kinya mirandi ingi ira bakwendekithia thirikari ithire kibathondekera location B shule za Rwampo na Kigane na kwingine ziko namna gani? Agriculture, mifugo huko, daktari iko namna gani? In all the locations. Maendeleo, bwana PS akona mambo mingi sana atatuambia. Tunaendelea kuchunga miti namna gani, maneno ya environmental conservation. Security wise tuko namna gani? Tukisha sasa pata hiyo committee itakuwa the strategic team. Sasa tuendelee na kushauriana, alafu tutakuwa sasa dinawaita a leaders forum. Leaders forum ni ile mulinipatia committee
Tumeongea hii wakati huu miezi 3 ama miezi 6, sasa tuna congregate tena. Tunaangalia ile tumefanya na ile ingine tutafanya na mambo mapya yale yametokea. Hiyo ni agenda mzuri ama sio mzuri? Niliona ni mzuri tukue na strategic direction. Na tukishafanya hivyo, then tuna congregate kama constituency, ndio inakuwa pia rahisi kwa waheshimiwa. We get now the team from Migoji. Tutapata smaller team from Abogeta. Tunapata smaller team from Imenti South, that is Nkwene Mitungu. Sasa tunaangalia kama constituencies, priorities za Igoji, Abogeta na pande hii ya juu. Meunda. Hiyo imekula pesa ya familia, madugu wamekosana, wanakatakatana, gender based violence inatoka juu ya hiyo. Number 2, we have a dispute in Meru Tharaka border pale. Tukiweza kusaidika hiyo pia we are doing our best with the Shiakariga team to restore peace. Assault cases, OCSs, you can bear me witness pia hapa, they are ni mingi. Theft cases pia hapa na pale, left tuko na gender based violence, illicit brews and drugs na youth unemployment. Ni mantu kinyaja kwa timbaru ni MC Martin Kome Makasi na Evans Mawira Karia na kinya kurombo karia miankene ya Meru na Tharaka Nithi ethire gitegerwa September go 19th una mawiri tukwatanirite tuigiana baba ingi as many children as possible. So bara benja na bunturene we mutongeria machifu bara tu nabo batimode tege nintora itu itania nanja bete technical mwana ali jana kule irio ate kule na kama tatuirio tu wakale jere shukuru akithoma so that we can transform our society. Na Tharaka hapo tumekuwa na shinda mingi sana. Tulichomewa hospitali hapo, tukachomewa your chief's camp office ikijengwa hapo na Madam DCC. I think tukikaa ile mikutano ya locality huko ya locations will address one or two issues because watu ambao wamekuja kwangu wameniambia they want us to restart the projects, ndio tuone vile tutasaidiana hapo to sort hiyo maneno. Hayo mengine county government tumesikia maneno yale yameelekezwa kwetu, watu wa agriculture Makazi is our chair wa budget committee and I think tulipitisha pesa ya kuajiri extension officers na our agricultural officers, kwa hivyo zitafunguliwa immediately. We establish a county public service board ndio waweze kukua employed. Akiaria PS Omito Kitonga Mugambi na ugite michemanio jeje ni kioria kiri mathina ja gukurukirwa na antu baguntu guku nawe mujumbe mwiti na teterete bunene ndiunga Meru barathithite kirigaro ya President William Ruto. Mbere kwi mantu ndona ja a lot of things have been raised here, but the good thing Mheshimiwa, our leaders here, they have the challenges and they have the solutions. Because most of the things which have been raised, there is always somebody else who has spoken, giving a solution. And I believe our secretariat, our Watafanya strategic plan, they have taken note of that because solutions are grown light from home. And that is the best solution we can have for anything. Together, twena problems yetu tukimenyaga na tukatuichwa ila solution kwa mtuko enarua mtuko very important. Ilikuwa State House, musione kama South imente kupata kitu. Ile project ilisomwa ni ile ya zamani na yetu ile ilikuwa ni ya Uruku, kwa sababu ile project ziko president au serikali imesema inamalizana na ile project ambaye zilikuwa zimeanza au zimekuwa tendered. Now barabara yetu ya Uruku mimi nilikimbia nikisaidiwa na ndugu yangu ikapewa pesa na imeisha na ndipo enda tu wengi iliku ile tutaromba ntukwira icio augire barabara ile ndombete na cienjirene cietrete procurement budget kungana ni barabara ya kuma Kionyo Kanyakine wita Kithino ne kuma Muoroga wita Mara Kithino Mitungu. Iyo niyo pingeneneo wa mbesa. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam.
Ibadefu wagituma na mbunge wa Mwekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia na wetoweni bamwe ba bunge ba Ekuru baraba kulungite kaunti ya Meru kulaithirio ritingui bwawe bone nyuma yawe kwetwa ari namba 3 kira bunge ba Ekuru baraba ritite ngui boya ha kaunti a Kenya mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Okiambi no inariboti. Bunge kathumba ba Ekuru baikinyetia ja kaunti ya Meru batongeretwo ni mubungu wa Mwekuru ja kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia ni bateterete na kuikotongera bwa thirikari ya William Samoei Ruto mono bakiringira ndebe mutaratara jo mweru jogi mabwa mwere jwa sha. Na nikisimama hivyo sisemi tu term kwa sababu anatoka Uasin Gishu County kama mimi. Ni kwa sababu ile kazi amefanyia wananchi. Mimi najua nikifanya campaign, nilikuwa nazunguka naongea na watu wanasema nimelemewa tuko na bili ya hospitali. Nimelemewa tuko na bili ya hospitali. Lakini leo hiyo shida imetuondokea. Kwa sababu tuko na SHA malipo ya bure. Kwa sababu president wetu alisema anataka kila mtu aweze kupata matibabu ya bure. Sio ni tutam. Tumekubaliana. Sisi waheshimiwa tumekuwa ambassadors wake. Nyinyi mko tayari kuwa ambassadors wetu? Hebu munionyeshe kwa mkono. Tutam. Munionyeshe kwa mkono. Tutam. President William Samoei Ruto nende athiria miaka 3 na ibira araruga githia mbeletie kuuma bora rubora retero Kenyatta hospitali yetu iko hapa, mambo ya barabara zimetoka na tunaenda vizuri. Na ndio tunasema ya kwamba sisi wa Meru, wa Tharaka Nithi na Meru ni jamii moja. Sote tunasema ni mara ngapi? Sote mara ngapi? William Samoei Ruto mara ngapi? Mimi nawaambia hata upige gita gani, jamani, dereva anaendesha ni Munyoro, sipandi basi hilo. Hiyo ni basi ambayo inaenda kuanguka. Kailemia oro kugwetogeni atongere babakere mubango jo inua mama na jojo kuthithekete kenine kyake kumene na menerete rutererogani na thirikari akiuga gutekio Meru yomba kuguneka nakio tondonga bya ucheni totuga cheni na magoro jo jaire de thirikari nekenda tuona matunda kana teguo enyonge akenja gote mwera ibyo turetera we Karambu na ara turetera tuchekia au we ibyo turetera karane atia no kuga ni tetuwa bomana mtu mukagete ni bomana, lakini muulize maswali. Kila mtu atafika karibu na wewe, muulize, mwambie rais ametuletea soko na wewe umetuletea nini? Hata kama ndio yako na pesa ya serikali, lakini sio lazima uwe utasaidia kwa sababu uko kwa serikali. Ibo korika undo amidejia tuana inyambere mpa MP. Atongeria baba ni batumire kanyaka kwariria ndwa cia kimumbere na ile irumirite anene kaunti ya Meru. Utapata mama mrembo mheshimiwa, angalia hata hapo. Utapata sisi wa mama mtu amejipamba amejipanga hapa kwa nyumba ameweka kijana wa 17 years. Shetani ashi na serikali ambayo iko hapa. Tusiangalie sana wasichana ambao wanadhulumiwa. Tukiangalia wasichana, tukiangalia wamama, tuangalie pia kwamba kuna vijana ambao wanadhulumiwa na sisi wa mama. Wasichana wadogo wakiwa shule wanapata mimba, wanalemewa na masomo. Na pia Meru nimesikia kuna kitu kama hicho, kweli si ukweli? Na hata mkinyamaza ni ukweli. Kuna watoto wanapata watoto wakiwa shule. Na sasa ajabu ni kwamba wenye kuwapatia mimba, wenye kupatia watoto ni watoto kweli? Ni watoto wanapewa mimba na watoto? Si ni watoto wanapewa mimba na wazee? Na wazee? Sasa tuambie wazee wangojee watoto si ni kweli? Kiripotera Meru TV kuma gikumene gishigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi. Na tutana mbere na Nteto cietu atongoria kanisa ya MCK Borogani borete Antorume kutonya kirikwa cia kanisa nikenda kukethira kuringana nio arabo wete kirikwa ya imbingi akaunti ya Meru na kinya
Kenya yonde antu aka nibo bethaira baingei bulukia atongoria bane bakuria kariba kaunti ya Meru kwambiriria kuruta ndwimbo nikenda bakuria iyewa bio na kinya ukuria untwire bwa Meru. Malikweto wanteto mwende walaibuni no inasio kwa kaita kara ya kaunti ya Meru amona Kenya yonde kwa yira mbingi ciethaira cioyoringe kurwa ke untu atongeria bakanisa ya MCK Imboroga bachumirite na kuria antu arume kinya botonya kwa yene nikenda baetana mbere okumithia rietwa ria mwathani o amwe turi ekuru kana twi mugongo jwa ekuru itukuona kwina ngapu kirima wini mwanya mwanya nontu akuru magita ja maingi ibakwaga kanya gakwija kuina no kumithia mwathani na itobaromba ja kanisa ndi minister na ekuru baria twina bo ba wini itukuromba akuru batu join kirindwimbo nontu magita ja maingi jara bethairwa be free bethairwa baina au moteri ne kana mantu ne jange ende twibaromba mathaja bethairwa bai moteri ne mwanya mwanya ibeje tukethairwa twina ngwataniro ekuina na mugongo jwa akuru kinya jujukire o jaure jwa ekuru jukirite maingi watu ja men tutinge ikire kwa ende murungu itokuromba tongere men baba inge tombe okumiteria tero murungu anto tia kuro akembwa babati kwethera bari kwa ene kana bari winine kana kanisene na nde ara tukinyete imwathani ni miario yaritwo kaita kara kanisa ya Imboroga bakurura cia album yo ya ithatu ya wini twina kugwirwa no ntubwa kwaya yetu MCK Imboroga ku launch their third album ire kuga ukiinuliwa hakuna wa kusema no na ndikera mwathani bwega the journey has not been so smooth and mwathani na tumbithitie na twakinya utukinyitie kwaya ya a great blessing ge kanisa yetu ya Imboroga na ningi kinya saketi yetu ya Ntuge twina kugwirwa guku nene no ntutwejete gukungwira mathithio ja mwathani na njira ya kurugura CD yetu ya ithatu itwarugurire ya mbere na ya ijiri na cia kumithia mwathani mono na nandi toigwa tutikwenda utigiro au touga twitaite na mbere tukarugure CD ingi ya ithatu riria tuongana kuina kana kuthithia mantu jaja ja wini ija turetaga amwe na tukethirwa twina ngwatanirwo emwe itambaia rietwa ria mwathani kinya kanisa yu ingi na kanisa cionthe itukuchiromba chikomba gwita CD tukomba kugeria rwimbo tukala twina ndwimbo cietu ira tukomba kuinaga tutikaina ndwimbo cia antu bangi kungi tukaina ndwimbo cietu kukia thoneke isi wa miundano bangi ya kaunti ya Meru Joy Karwetha na kinyete no bawa tambaru bunene untu bachoketie nkatho cia mwanya kiriwe amwe na kuria tongeria bau bangi kaunti ya Meru weta na mbere kuwata kwa ya mbaru atore kwa mwa first lady twakinyia wa ngiri 103 ya bamami na bio 120 something kore ni kombe 120 lakini 120 something sisi wetu Joy Karwetha twina we ntuku ya narua nejeta gutu support no ntubwa wini bobo na inkoromba kinya bange beta na mbere na gu support wini nikenda bukomba gukira na bwita na mbere na nikenda ntumeri ikomba gwita kuraza na ito koromba kinya atongeria batonyere batethinya kwaya se ila inyechite chirende nonto ngugia gwita CD ngugi cost intensive na igutumira mbeche nyingi na jama ingi CD tumba kwendwa nande kwa unande I well wishes weza kaba kabutethia pa support nekenda bomba gwita CD nonto inyabo mara cho tumba kwendwa jama ingi chiandwa flash na tewa bangi nyabo bomba ko kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni Ibu ya mwendo laibuni na ndo na nkusanya ni kujiria atiatika kanisa na kabaine kana kamua ntere chiatira ugoti hathi igembe south arako kwirikana kabaine kani kethirite kete manganto baada kukambesa untunende botumite kwethira kuri nando atiati ya barabotana anabona njira ya kanisa na bangi na njira ya Kemero mandikweto wanteto kuma midio ya igembe mukirio nkunja na utariria kiluke.
Iu ni ndwimbo cia kabaine kana kamwa karakomba kwithira kaitite utana kana uturia nthaka iretani nabo ni untwire bwa miru na muno ende butintere ciembe na ikamwa komba kwithira kakingirwo kana kwinirwo ni nthaka ira nacio itoritwo niko kana kuithwa kura antu bembe baua nabo ni njira imwe ya kwethia muiyi kwa mtunto murume. Ende kirenkuru iji amwe na ndwimbo iji monkathai ni kuonekete nteretera hathi amwe na ugoti kumba kwithira kwina nkucanio ate ya kanisa na kamwaka kiri utoria nthaka araende antu bakuwate kamwaka ni kakatabarikitie no tothai ni kakawita kakiromba mbesa barabarene na ini aite biashara amwe na barabare moni kuona kamuthithu kakomba kwithira kete manga antu barabarene na indi yomba kwithira irindwa ate ya kanisa na kethira ni antu ba na kimero keka kamuga kakaringa ende yani kabaine we ya nesima na antu ba kanisa nabo ba kabaine yani antu ba kabaine sima no ntui yani kimero kuonde wambe mbisi Kenya yonde utio kimero kyaura wanto be kimila kyo kiraba tungataira na kimila ke ukethirie mo guketha kwina inya muno kutoka kitambo na tulikuta na iko hapo na kanisa nayo ilikuja. Kwanza ilikuwa mbele ni kimila, lakini kanisa ikakuja, watu wakabadilika, sasa wakaingia wa kanisa. So ile iko ni watu wapewe wengine heshima. Mtu kama anapita barabarani afanye kazi yake mzuri, asivunje sheria, asipige mtu mwingine, asiende kutoka. Kama ni watu wa kanisa wafanye banda sawa za kanisa, watu wa kanisa kujifanya mtu anajifanya Mungu wa wengine. Unaona pastor wanawapundu mtu fulani, wanaambiwa uongo na wanasikia, wanaambiwa chief alikuwa hapo, watu wakabaina na mimi sikuange hapo, na hata san chief akuange hapo, na wanaambiwa mambo ya uongo na mtu na wanaamini mtu kuliko Mungu. Kwa hivyo ningeomba watu wajue Mungu na wamjue kwa ukweli, kwa sababu ukienda kama watu wa kanisa zingine hapa hawaendi hiyo kitu kabisa. Kama niko na sublocation mbili, moja ya Munjo na hii ya Tira, ukienda Munjo usipata kitu kama hicho, kwa sababu watu wanaabudu kwa ukweli. Lakini hao wengine wanajifanya si huwa kwa namna gani? Umeelezwa vile watu wanajifanya hapa. Mtu anaonekana ni pastor mchana, lakini usiku si pastor. Kwa hivyo mtoto wake anafanya mambo yake ya pastor mchana, na mtoto wake anatolewa kwa kanisa, alafu jioni bibi yake anampatia 1000 na mwambie ndio chomo. Na kabaina, kwa sababu hiyo tunaita kuchoma ni kupitizwa, hiyo nini? Right ya kupitizwa. Ni untu kinyasi bo wanterigi awite ati bo ni untuire bwa miru na ni untuire bwa tirimiro kuni kanisa na ende kanisa amwe na kabaine pamati kwithia bakiwatanira na koloma na kwaraniria kenda kuria ntaire ya mantu yan na kuthiria ndwa. Tulikuwa tunatokeza Saturday, Monday ako kwa kabaine. Sasa kwa kabaine wakao wengi sana, mtu akichomwa anaenda kwa tena. Sasa iko na shinda, lakini hata hivyo tunajitahidi kwa sababu hata wengine wakichoma wanaacha shule, ndio sababu tunaichukia. Hakuna kitu kingine, ni shule tu. Na kitu kingine ile ningeomba sana ni watu wa kanisa. Juu hii kitu wanasema sio waitaki, lakini tukiangalia sana tunaona hata wanasaidia. Juu wale watu wote wengine wanatoka na kanisa, wengine wanaingia kwa ile ya Kabaine, wanaenda kufanyia hiyo kitu huko. Sasa ndio inakuwa sasa sisi wao wenyewe wanasema hawaitaki, lakini watoto wao wanaingia kwa ile nini, ile kitu ya kwenda kuingia kwa Kabaine. Tukasema kila watu wafanye kazi yao na wasiingilie watu wengine. Na ni vita tunaendelea, watu waelimishwe ili wajue ya kwamba kutoka kwa mila, si utalazimisha watu kwa force kutoka kwa mila, juu hatutaweza. Ni kitu tulikuta. Nkiripotera Miro TV kumatera ugoti Gembe South, Beta Mukiri Onkonja. Ibaya sana Mukiri nani kumurite kusanya sikirinje imwe kuma karimene rwiri rwarera isi mbunge kabure nyuma ya ntomurumu umwe kwinga mwekuroke wa mbere na kuya mwekuru wa beli kulingana na aturi mukuru na atete mwekuru wa mbere na bawe rugairo intobira bonere bariamwe barwoni bereti oswa utethio kiria kurubanjuri ncheke endu batate duka nikumirobwa nyuma ya mwekuru wa mbere na aturi kuatana na kubwithia maandamano ya thiri bakienda kwewa Kyoto na mukuru yana mabitha baborithi na kuthangalania kirindi na kinya kwata mwekuru wa mbere amuna mwari wawe mwandiki wetu wa Nteto Mwende wa Laiboni no tabanganiretie riboti.
Baane akariba karimene wandini aruirerorera gicigo mbunge kia Bori bachumirite na muthuro yu nene na ni kumeneria mwekuru mwana rieto karwithoro tonyerete mucii wa Nkirota no mucuna mukuru oke wamwe na intobia we buru ikarikaria kinyamu ya mwingata kwawe mucii kinyanyu mekuoya intobia we bionthe mwetu akwangaika meanka kithumba mwanka na aru atukwenda kwana akiewe batwikio gia tumatumira turiana bawe kwina bojuwe na arongina na banyina kwina mwekuru atonyere njewe na inwe tukwenda umagaruka nja mamwetu atonya njewe mwekuru uzo aunangirwa maguru imjewe tu mwekuru arora kwa mwankara unangwa maguru mwekuru athunkumite na thina ararima miunde na thina arakuriana na thina na kite nyombe wende atirara ku mwekuru ngi no wejiri gutonya nja izi arume ibaba ingi batine ekuru kwina arume ba ekuru ba bakwire nete akachwe bara batine ekuru atonye ku mamu wetu kaeja wa gikaro na nakite nyombe gwe na titanitie ngogene tia miaka 50 na nkoro kia thagika na uturo bwawe ende rasteri mtonge kweja gatonya nyombewe nkuririte njeze twaita ngugi guku lakini miaka ere thiri baba narekire kugura mwekuru ngi narekia kwinga mami na batu atwenga inya njeze tutiumba kuruka au lakini nkuga baba na twere atwendete bwega kinya kuretha kwina thina je yumanetia mwekuru zo no tumite baba atwenga na mwekuru agatia thaya turamwete kanya agatia nande twina we pamba tubamba bakiaria tori bari wakinya nyuma yo kuringa riboti kiritengo mwanya bya wathote utethie bonete kinya bukari ntubakinyite arambure mwake kinye kaura batwetwe kuyukie talia njarene cio bongwa kesi twetete kwa njuri itwetete utena thoteringete ripoti nande atoigwa twanoga njori yangu negite na uga mwekuru na wengwa thikirite abatere kuma nja mami agacoka ende kuringana ora abenganetie baba bateumba kwaria ibaumite abeta konjuri ibaumite abeta kochibu ibaumite abeta mwanka kwa ndisi akaritothorite akawote kyo kiarairwa nje muntu babuete iburite muntu nja nawe akiaria Grace Nkirota na Rosu ni mukuru ni mang'ang'i yana arombete thirikari wamwe na antu bawendi bwe omutethia na nikendo swanjira yo kuretilie ke mucii yawe ekera mukoro inya twagura miunda twakafurati igere imwe gaenge tutwa akarambe nande itwana gwika akamukai mwankera ito thirikari itoroya ntobeto mindia mbeteke ya ora mwerega jwa mbeteka oria mpegi kiraro karora karandara mwene ampenga rogre ne karomba kangi ntabia kuigweka togwo gampeja gwa irio kando magwa na ndenje kwa ito nebero ikarwetha na kigwano augere akangitanga turenda thirikari tutegere batu twana gyoto na karwetha umegwetu nete na arageta kabisa bokuriaria maandamano yani yakinyire muthia nyuma ya mukuru wa Nkirota kuyana borisi no mwikira mpine bari na mwarioke kiripotera Meru TV kuma Bori mbeta wa mwende wala iboni na riboti ya mwendo la iboni ni etukira katanta kirinte tosietu ugoroborware nkadha cia mwanya kiribara bonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoro nakonera kaita kadho ngikoyori ni tharimo bya murungu mwininya beta wa Teri Mbabu.